abusiafo ma nyina akwa aba we eyemi wo case na neso otwede amponya kropon adalma o ma fiada foforo asan aba abeto yen beto ye say dia na de adum bi keke ene ye de ho aseda e ma otwede amposa se ye kwa ye be ye fro ka ye sie num ne ade yenim de be kwa kwato yen wo mo soso ana watwi ameto wo mo no wo makoto na nanom wansie do ye nua be makrisofo poku won na yie na onyankopon efa ne kra ensie ye wo sori e wo ho enti enidaso e wo ho emogidi ni bia enwe ye mo akwaba eye fiada so de ebiti we keeping asenum ne ade ebi kra ye wa de titie TVs ho aye betie mo case anawe Ghana emra wa ha enti se de da ye kan mo case ana entra ho ema mra ni nyina achi no obi mu mfa so wonye obukata wonye 419 wonsisi wumfa ejapade bi nko yesi ja fama nyame emra ho onyankopon so ene pe mpanifo romanfo ma no kraka so omuni yeso. It is for our own good. And you may shut down more baby, me case and any ever shall say, dear, my friend, Vim lady, if you are pokia, ne, me lawyer, papa, lawyer, my friend Poma, I will studio her, never sure be a walk, sorry. No, I could pra, I was saw them. One of when you and sorry them who are bonting and will run no pry. O case, Anna. I saw in a befa a car, or bebo when you plan or plan home, and answer why and a befa a wonka, and a woman, co my dear Kakaka, ya who said, Dam co many. Minu aba se wa ayi ko bi osisi adan ene wo ba papa ene wo be kala pass unu la pass okra ene de papa bia do batu ko makoje points ayi fro ase adore ase anase be dwam dwumedie bia ko bia se wa ko bi osisi adan do won ma HBTV wo be ma ene ode akoje udin e wo honom ena ataye we ya so de ene wo mi amame o mami pokua wo committee 18 me nana ayi anti bi num ne sitefe wo mi o se me ba no ya afokotene TV so mo bi ehun say yes so mama wo krom se ya mama wo krom enti abusiafo o tama committee 18 nyina anti bi nyakopon sha no ma kwatente twami o wo nyanko ba bia enti yede mi o case ana na yede bro nti me twa ehomra na ye ba beto aso se wo be ye okwa aso so fo ye preaching o radio so TV so what come na a chen kum chacha so kum chacha preaching no se bra aso wo chem wo fra se bra what come be wa wa de se se so to won mu se koye abosom ne abaifo ne wiem atumfo ne di to osi mu no okọ asore ho no auditorium kakraka na before bedu auditorium mo car park ana mo ba bi obi afa wanfa ho na ofa car park no okọ he na aye kakra mo abedu aso dem na fo mabrim wo yes wo sorry atasasase atika ike bi free ba bi eba ka ni fi ho ni break so ase abefa sister na so ye asore for the dede nipa mro no mde sister ko hospital ya no ko hospital se ne na ni gisi twa na busan for se hwe ye je compensation 2 million Ghana cedis sorry no 2 billion so for we case ya na ana se say na we case ana sorry no so chese sister baby o se nipa fa wanfa ana afa baby for ti wa na ajejeje na me menye lawyer papa ani ama frem poma enen so ye baby phone line sentem o case bia afre na fa to lawyer ni memra ye mehwe o case no e ma say o case mi o case ye nyina o case ana abusiafo ye hye mo boss ye twa ho aba ye beba otwedi amposo adalma ya ba me wo case ana na ye hye ase na se de obi case ode abeto yanim na me di kan akire mo ede akire mo no sisei wo so okọ asore dem na se de me di kan bobo so kito bi di kire mo no wa ya na sofo e preach wo se bra wa wo hia susum ayi bia bra nti we de ya ya na sofo na ya wa ma na che se unya ahode o nti sisei so hwe ne video no hwe ne fie a abaifo ne monsanfo ne kabrechefo ne sumanfrefo yi wo me mo e wo na busiem na se ayi de wo ye wo ne so wo hye kambu a nti se ye no se da bi ene fiefo abaifo yi so anfa sofo Holy Ghost fire anfa fire wo mu a wo mu nya no na ono na brabo no nko ene okoye wo kwa asore dem ho no ma ba bi asore na kasa no auditorium kakraka na obefa car park anase ba bi o ma wai kwan no de ato no o ma pa kwan na wo no obefa ene se wanfa kwan na o mo pa ye no nso ofa car park no ho so ko auditorium na sister di phone brim wopra ka bi so free hini ade o yes wo sorry akai eluzu eni break ma waba be fa ne na so wo mo rush ne de ne hospital doctor for chese e betwa ne nan ebusuan for say se e twa ne nan say kimani so for na be fa ho ka wo be hwe na go say sister e bewu sans wo no e na afre sister no so wo mra sorry so for so say me friend no woni case ye be hwe say o case ana ba bi a wo chena bi ana nya sorry dem na ye stadium na woko
uko pra ho ana se be a company bi mu na wo kwa na shopping mall we a ene ye bie ni ba bia bi na akọ uko na bie nsuo bi gu ba bi na sleep na tehwe a wo na waye ana ye se mfa ha ana bi kra design ye si wo abroche se wo mta pa mu yam se slippery ho ahwan wo mo obrofo lawyer nanim ene watch na wo sleep na tehwe a wo na wo case ana se company na edan ye ndia no ene wo case ana se multimedia I say ena ye se bra interview said the lawyer bay na lawyer beba na se ye di akonwa bi cross lawyer na lawyer tehwe a ye ne ye de ka ana se lawyer ena wa manani ana ho ni nyina ebehwe lawyer enwumre mu adwo akwa abanso yankopon sia so wo shadow wo de number 1 lawyer pa na utumi ema ye de ba ene lawyer wa onim dada oba papa woni abrofo din what sem ya ye pa abrofo sem ama frempoma yes lawyer papa wa bem pa lawyer ye mo akwa abaso bio lawyer case o say say wo say me wa me lawyer emra no ni suanya di anyemre o say mo ya di o yeah say di obesua pa na wakọ atugu banim but answer na lawyer obebem kra yen hyeda mfa ene me gina wa na mu ene lawyer fo nyina de enmonyam se ne abasobode e kese ni hira e de ame ma me leadership justice sofa ekufu say JJS won na kwakoye kese chief justice kese pa ya ma me leadership Georgina Theodora Road won se ne bre na so ya ma me wo kwa hogie mu nti ya ma me wo ba akọ wo ba aba ene ba obedina de kakra na ye hwe kwan se da ko dachi bia justice JJS doche ene won na samokujo to bondi as yes wo boni pa doche won na so nesa wo beba aba be di chief justice nti ene me gina lawyer na mu ne ya hye ma me enu nyam tire nkwa yakopon mu ahode ne nkwa tentene ne nyansa Solomon de ne bi na to aso na happy Mother's Day so nkoma in advance wo ye nyina ye ma me so ati ase di happy Mother's Day so nkoma say jaja na mu ni mu mra no da mu tumi de to de say eda yakopon sha lawyer so happy Mother's Day nkoma in advance so lawyer case di aso dem case you nti ye breaking down ba mako ne say nti yes that is the general principle ne say ye ya ye nam ho nyina say wo fie wo adwuma we all owe each other a duty of care nti obi a hyede asede say obehwe say nipa oben no omo mo won nchen ni nyina on shedam fa obi anto ohaw nti won shedam fa konya bi nsisi kwan ma wonim se we be proud. So that is the standard. Yes, the former lecturer Professor Kuma Dabeka said, you compare it to the man in the Medina Trotro. If we are looking at an everyday situation, and yes, situation maybe it's not a bit near, but we are looking at an everyday situation. And then as an everyday man, Memfa Obin Koto, Sayana or how you. So that is the first thing. And where you walk Obi. As well as say, okay, say, yeah, sorry, they will be a bit in the the address of what could be a so, and Brunei the premises. In the premises, the first I was here, who say, why there? Why a year in charge? Law then can who a much strict definition of who an occupier is. But I know be a Rebecca say be all title to property non but what right? So possession. If you ever say me say me and I will say oba o ahanya odia ahanya wadum but who kwai say o ha baby anyeza and say me wo hey na wo de me ba but ha who need the right to possession or had the all right to be a boss into say me ba na assembly beto me any pa me you no be our boss because one no the occupier you know you need be yeah to me it's me the bahano different yeah share rights of
eye said o kan say car na be fa na so ye no kre so ono age na ka so o hwe ase no na ka bi free o car no ebe bo no so ti ade no woni car no mu na busuafo no any driver no entwe na o de cost of for so ade onim say the collection sika etam ti na 2 billion so for omre we crusade ba kokro betime nya 2 billion de ama no ti de no ti no ko so for no so no mama na ase ya mi okay sana na busu aya wo hwe ne ye wo live wo Adom TV so ye wazo ye ye twa ho na ne ba ne aba beto aso e ho so betime nya kwa no afre bia obi de car bo ne bi na no abante bi kra de obi de car bo no car no so driver na nya ho hit and run we akọ na no sprinters ya obi ba just wo mu ni kapre ni ma me kwa se ni mo ye kapre ko ni bi na car dia bo na car oba be ti o ja ne ko na ti pa cha ku su fi ono so dia be fa brante ni ti so ayama just me hu picture no kwa na me hu mete omu ni lawyer kra na case ye kwa police for the cobra kwa na mpe lawyer edimo omu ene lawyer wi a nyakopo isha no pa PC we o se make case na mo mu me wo mo kapre kwa nyakopo isha kese lawyer nyakopo isha we a no bo a wo mu enti ye hu problem a wo lawyer wa ha what I say ohu problem a otumi abo yi ano e dia ma anye ye kwa no bedu ba bia e wo so de fa me o case na ni ye twa ho na sisi a si ma pe so for some mama kwa ba biu ye da ho wo me wo case na so live Adom TV so na ya behwe de lawyer cheche mu say de a lawyer for no kabro ombro for me say occupiers liability je say wo ye fie wura ye da bi ye wo dia office wura ya japade bi ye wo dia asase wura asase bi ye wo dia no ye de ye ho ka ntu ye trotro driver ka bi ye wo dia ka wo na ne ade also de passenger ka obia wo wadwene mu no say de o ka no reasonable man unim say asomasi oba be fro wo kai ana oba be twam kura wo station ho mate bi a wono so no wo de ne kasa o hwe se o ya hwe yie wono so ya hwe yie se obi empra ne yonko en ne yonko nti misra onim ya ba be hu se sister wo case nso ni case na hye nye 100% sa lawyer me ati ase so obi na de car no be bo no ti ade no ho ja ni pakro no ho no na busuan fa ko chase so for nse chenche mo pe 2 billion e ho so lawyer ka ho asem ti case no yeso obi wo case ya se de lawyer akire mu nyesa o sore ya te udu atuguba eni mu ase wo case o waso be ye share off e wo se utumi nya dance ye chese ane o case na wo de akokot ne na court adi amanti no munti ne wa ha ene ye pese checho mu no wo se wo de na wo timu no wo case ya na what I say enti bato hwe screen so bo se numbers bi so freye de wo bi afato lawyer nim na fe lawyer nya boche eya no ema na hu se so case na wo wo case ana se woni case a ofre number na wa bo ni wa bo ne to fa se de ba unu ebi so benya ho na wa frɛ wo na fe ye hu Mr. Dog mami ti o Mr. Dog good evening Mr. Dog na ene wo ka se free he enkran na se kuma se hello Mr. Dog Mr. Dog we oh kafra mami frɛ ayi me fa another person so betimi afrɛ na wo de aba se de na no mami bi frɛ me free tamale o say wo mami asidan wo wi no wo ye will de ma wo mu wo ni aba ma ba ku free ya o say me nkwan beje dan na boso wo so bra pani wo ba e wo dan no ya ma nko adankora mu 9 4 je so oni se nnu anu aka ye ma nti akofo obi aba wo mehwe dan no wo beto amoma bra wo ili ye ma wo anu nnu anu nyina ma mi say wo case cause oni anu wo nko ntumi nye dan no moso no wo nko na ne ma me ne abrewa no wo nyina no ma me ene abrewa no so ati ase na no ba ku bi so di ni case ba ha no ma no so ne ba ma bia wo ba ma ne hwe akora no what I say onu say wo ba ma say wo big case wo kra de na atuku banya wo ba wire otiri hu ni asakora de na akora do kan no castle identification e card no na ka benya bie Brightness ma good evening hello Brightness me ma no amu ni mboni amudi enti mo ye anu atiko aho be bi obefre bia we no obebi say na way no de me awo na way ani yesi dan no obese wo je say lawyer for actually mu say case no say we ko jaware no anja no responsibly ajuwa japade no ma wa bo nu say yes nti abroche for ma no a mugu abroche na mo ye living num ni ade na Ghana for me ma no abe wa yen wo mu bu mu sebe kwase no mo nye ayipa what I say because sa kwase ebuo na me ma ndi bu ma no be no mo ja amunya na munyai woti won ma aso won wo ware so no wo ge wo Ghana wo betia no won ge na wo betre na ato na ye living wachi ibramu nyina ye oya ede a na abenya abroche so winter ntintare papa kwa mutumi hye ye ne ana ye hye so ho nti mema no mu kwase asa o ye ya
aba lawyer me the lawyer no ma be ma what sue no responsibly sue no yeah dey one na wabre lawyer enti wa me hu say obey the case ni sheda nye 100% na sofo na se chenchen a obey na busuafo the case ni she ayi e friend say o sofo no kon a na obi na ka o say asem no gon je say me the asem no be she o kon ma me fa Mr. Dove lawyer Mr. Wa Mr. Dove mpacho ma me just online na fe de be ya Mr. Dove good evening mama vim Oso ka se free kuma se anankran na dia me do adu asewra ka se baby the whole Ghana quite time wo no oh ase no ho pesu ya so no oh ase what's the region kwa na nye cha mo de ayi se hwenum ne ade kwa de kwa ne mo de kwa ye why be fa ne sa na we de mama monitor no obi ma okay se edan no ye dia o party free baby a o se popi ti ase no o ka so be man ba ko nti kwan bia so woni ye tita anhwa di besi nti e be kire we na ye mra wo ntiri mu na pacho popi ti ase no oye we na de ma no ana so de na no ne kan we be me bia we bi o be bia nti e bre we bi ani be bia na pacho popi ti ase no de na no kan na busuafo no mu bi wo wa na mentiri obi bia so ntiri mate ma lawyer yi no ma lawyer say papa ne wu a wan your will there just your kofa PNDC 111 na ye de che de japade na nti che japade na bi be ko ma ho ebi be ko so oyire ya ebi be ko oyire na ote ase no se ne ma me ne papa te ase na customary part bi be ko customary law for to say ebusunya a oja echire no nti ne na se wo fa ase for no just wo me ho kra under sa PNDC law 111 no tebi o sa wo fa ase for no me ho kra enya ma bebre wo ha eye custom and sometimes you push see the beshe emra wo nti se mi of abewu ama media de no ya mamre enye mra ana se oba kwa aware a oba dinya ejapade a onfa mra fie eye ka be ma ne fa ye ka wo fie enye mra I see mpacho lawyer mami fai nti wo se lawyer kan oba kwa aware ati mi nya ade a me de beko unya ka de be ma fa eye sisie na ma no musisi mema no omni moja Brabu, good evening, anyway. Oh, Brabu, Kafra, my am online at a call, fetch him pa, why? A Brenness, my mayor said, line of a year. Brenness, good evening, anyway. Good evening. Aha, Mr. Oka, say free here. Brekum, mo, where you could see of Drew, a what the circle of Yard Mokrum. They have chum cocker to Pejanica can come on, some no tougher, mammy. If I do, if you was I moved to the one I'm so I'm ready to see the what's he done at the mobile so on one in a tenancy agreement or a tenant, Anna? Yeah, you now, I don't know. But more than one also kind man cannot, my yancy as Sabia, what an hour in Fianum Daco, man carry. If I was on now and some people for some period. It is Bato said, you did turn on and what a good question, lawyer. What the need am will be. Inti what the dine money pakro no. Dangers be a walk hobiano, also money pakro ho. Se ni pakro no so wo ho no so nya visitor bia wo ho a. E nipa no no wo ho se me was that time no na ye occupy no. E de otimo se no responsibility on so be ma obi foforo bi obeba ho bia. Inti me in person me kai Ghana for ya opi but ye hwe Malcolm disaster be na see na. Because at that time no na Malcolm and the occupiers of a property building, but ye kan ya kofa a dining room kofa architect scroll or yeah plan na na che so mo de nkamra nim no ko but that time no nyina na hwe mo ye bibi that time na was some take some care and na my nti se nipa o tie fie na metfie na me de ama obi na se prana nipa kro praia na ya de ana me nko a me hu but e bia na me hu makọ han obi dan minim se crack bi wo baby ana na wo so de iron rod bi she baby wa amfa anye na se dan ne begubu meni obi so a e betra me akọ nipa kro na nti care ne standard no e bitimi ai mu twen nti bra na wa mo ni ada ho nipa no se how bi wo dan no ho a wo na e wo se o ka kire no bona mani ansa na obetena dan no so onye sa wa so be she sister Ivy anyway good evening o ka se free him hello make us see Kumasi mo lowa uti bi ne nko from yes
TV no kwa be di wasem na boso oh sir bi wo line na to call oh kafra wate Brad Douglas mpacho good evening ka se free here hello le ka so free mo pem enuma apapam hello o se enuma apapam mpacho me ka so free mo pem okay yo mpacho ma minti o question na o problem no ne sen mpacho me da wase mi di me dia wudi ebo o man kana yes yeah that's so wo hwe ye ne yo me mpacho so bi sama ya ma me se the war no ko na oba no ka na mo tra mo ba na oba no wonya na di ko tem bia mbacho bra ayi nyaboche na che wo so wa wan mfie du ko ti ne mfie nine oba no ka mo ba 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 ka oti baby na oti baby o meka ho so o ma wonya na oh sir mo se ma ko ti otere ma me ko mfie num nie ko ti no se ma nke yo ntu be so wo case ana lawyer wo case ana ba mbacho baby a wote no wono aduane ma wo si wo no ma de oba wa afo ye bia wo ye mbacho onya me se na wo so de wo sa wo ye se okunu no wo ye me de be ma oh boa wo ye sen wono oba wo so oti baby nti mbacho mesra we de mesra ka ni die mu enna empaso gro a wo sa oni ni die mfie mienu wo nada this is the spiritual and the spiritual this is the spiritual then possible spiritual yo lawyer o we case ana se onjai na ware nti oda so ye na yire nti to say de bisa say na say de wo so ye na say de no ne mpa so anya no kwa e bia nkwala wo me wo say ohwe wo mo e wo say obo ama me no so but there must be a root cause until oba be to free bema ho until on starting free fee no mo make attempts at reconciliation say anye ya na fe wa pay your officers na ba fo aba the boss we lawyer say hwe bia you see there's no smoke without fire bia na bibi se chire bia obey wo de na tata no wo de na tata no so ati ase obedwane obu wo so kra so wudi na tam obi wo bro last week obi frɛ wo si ni kunu bro no wo ya so obedwane agya wo kra no tie ye se bi on fa nkokot nka wo be ma be bo oba de wo de se justice of akufu aba e be jeri mu nyina so ati ase bro wusu anwumre good evening oh mema de mbodam wo bo oba de obodam wo do nsaka no kra obodam bro wusu wo ho bro wusu ana wo ka mema na mo bo ma no ho no bi wo ka ho mami ti o case msewa madam ba de mi ka wo de tie TV no mentie yi wo de no why tie phone no be ba cho ni ke se so de ka enya problem e dia o de se entie wo hu o TV no msewa wo de kan wasem no na lawyer yi no ma be ba cho ni ke se so de ka enya accident we driver wo ko na wuti obi an ka hu bi that moment na dia baby ese no beti na gwa ho mo ita ndu ya ngwa ite e wo pisi na police ko ti o mo find so ngwa ti ka mu ti wo tari ti mo be ki ana yo maloya yi ano ma de ba ko no ye ne e bia na wonnam wo ka tu pa wonnam krum betu be be bia le tati ya do bi aproso wonni mreka meta kwani fifi pe wani pe no da moment lu be mo no na wani kan bonwa auto police for FM meja anta no do from la fan so na say bra na so mbacho we dia me ma lo akra anya no so we dia wo so meja na police for obrofo bi o mo ka say investigation akombe de no mo hu say eya wo na ye wo mfum so ase nipa no na say de o kai ukopie no so no ama nani say de lawyer ko say na de ho aka say e be ya hwe yie nti o so mo hwem say de be mo say nipa no a wo twem no na wanya hwe yie no o hye da be gina wani ma de ka no bo no ana wan so no amu ani ana ho no o hye da de bo no ana so mo yo ne mo o first question no ma lawyer yi anu we de wada ma say obenya accident na obe conceal wo di besie
the first idea about beating the BBC, ABA, now abo, ABA, okra, who need licenses. Into now because and our car, no car, and your car, I was a walk, so because our insurance, any BB, and as our insurance for be take care, Obeko police station, I police report answer. In this one case, what page our car, and free quine so, at the co face a while by a while, and a BB or ABA or DC, and then a police for the person will be home, and into the Biamba car and say a coyan, she won't have the crown tear. Or car accident. Now 1% police for being. The first question of Canada. And only the first one. The second one here, they are film. Eh, na bra party. Oh, but more near down. Until I am fat, yes, me tough. They are okay. Very important part. Say, yeah, the one car. Until say, I make a saloon for no more between the meka. So, I'm meeting my enemy monster. Mother, minimize come. Miss me the castle, Miss maybe. Yes, for a concert, I think him. On for a corner show now, because my tickets be a. It's will because salon then control 1 mile when you stroke. And I am coffee chemical being punk or cow. A cocoa, Obo, I say, a person dining to over any of it. Yayanity go say, you may faint. Indeed, standard of care, no, yeah, a cover every sphere of life. But because I know the to soften premises, Nintino, Obia or facility beer. What does it say? We will baby a glass door. We want to be in the room because she cried in a moment. Yes, and Paddy the whole pine. Aha. It is a plain son or be any, no, it's our responsibility. Say a better of BB. Abo no be about my money. Papa said, "Was a baby or Baconi at watch the step." Aha, now watch your baby. Yes, I near man of Sebea. Young Cassayempra, Crawford baby, I at it so impra. Neti Osha a multimedia I will buy a studio hey Oko radio near the mean to me bibi am the best because you multimedia say be a me idea you once and I near baby so the cast young causes here but Sunday a Mother's Day. Into my man wish me mammy. Oh so you me fashion me mammy for be brave but me mammy Victoria will switch them all Sunyane. Mama, happy Mother's Day. What's your camera? You can't remember. Oh, but it's a lawyer. Happy Mother's Day. And yeah, TV so America. You know how I feel about you. I'm so grateful to you for everything you have done for me. I'm coupon shop. Now, Mama, come back. I'm here about. Oh, I'm here about. And I remember I make it about 11, almost 12 o'clock or Hamburg, but also very sure. Oh, that's what I'm like. Oh, Intia. I mean, I'm was in John Methodist and some Agama Teresa. I mean, I mean, now for me, for girls soon, quite enough for when I am. Then we training for La Girls Kenya, say, Munina, and will be a happy Mother's Day. And then I'm a mammy, dear, and your mammy. A queer for my water, come to 12, or no, so any Mr. Was I am mammy, was telling. And me, and your mammy, no, Miss Wapama Taddy. What if you don't know? Hey, you know, Pokia, what yeah, and what's a budget? Tiana say life, no lawyer come in the next year, but one life on grammar. One who cry best for the Italian Mamma Pokia. And Nana, Auntie B, come to 18, and this is Stephanie Bushia, Fonia Jacobutu, a peja, Womina, Edamasi, Mamma Shiran, my wedding, near the Abedua, Miss Person, yes, a lawyer, yabi, from Sunyan to lawyer. Hey, send a lawyer about Romo from Sunya to Tom Wabes, you come at your bank. Yes, kind of what yes, yeah, mamma, Damasi. Now, I had my next together, say, I'm okay, and I knew.